Të dashur miq, jemi rikthyer përsëri në studion e emisionit të Pasditës për të vazhduar diskutimin rreth temës se çfarë të drejtash gëzojnë fëmijët. Fëmijët janë krijesat më të pafashme dhe më të çiltërta që në botë. Por përveç dashurisë dhe përkëdhelisë sa herë që përmenden fëmijët, në fakt nëse mendohet edhe analizohet më thellë, ato përballen me probleme shumë serioze, qofshin shoqërore, qofshin personale dhe të tjera. Prandaj kjo është tema që unë kam zgjedhur ta trajtoj sot me dy të ftuar shumë të veçantë. Këtu në studio kam Flaka Pollozhanin, doktorante në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut, si dhe studiuese vizitore në Institutin për të drejtat e njeriut në Universitetin Amerikan në Washington DC. Flaka, faleminderit që pranove ftesën time. Faleminderit për ftesën. Dhe nga ana tjetër kam Dragi Zmijanić, themelues i organizatës më të vjetër qytetare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, ambasadës së parë të fëmijëve në botë me Gjashi. Kjo qendër apo kjo organizatë së shpejti i mbush 28 vjet ekzistencë. Драги, добро дојде и мило ми е да те имам во мојата емисија. И мене благодарам што ме поканивте, фалеминтерит. И лутем. Atëherë vazhdojmë një herë diskutimin pa humbur kohë. Flaka, ti ke studiuar për të drejtat e njeriut, por në realitet kush i përcakton këto të drejta dhe çfarë të drejtash kanë njerëzit dhe me theks të veçantë çfarë të drejtash gëzojnë fëmijët? Po, e vërtet. Në fakt, përcaktimi im për të marrë me këtë fushë dhe për të studiuar më tepër në lidhje me të drejtat e njeriut, ka ardhur mjaft natyrshëm, edhe pse më pas është kthyer në një sfidë. Pikërisht për atë se kush i garanton këto të drejta dhe kush e mundson zbatimin e tyre në praktikë. Si një studente e drejtësisë, ku për të drejtat e njeriut dëgjon në atë kohë, do me thënë dëgjoj vetëm në kuadër të lëndës e drejta kushtetuese, ato ngelen një term abstrakt për mua, edhe nuk është se, do me thënë, bëheshin shumë përpjekje akademike ose qoftë edhe nga ambienti ose mjedisi shoqëror që na rrethon, që ne të dimë më shumë se kush janë këto të drejta, se si mund t'i mbrojmë ato dhe sa ndikon në jetën tonë zbatimi ose shkelja e tyre. Megjithatë, gjatë qëndrimit tim, do të thënë ky përcaktim u vulos gjatë qëndrimit tim në një nga qytetet evropiane për të drejtat e njeriut, pikërisht në Graz të Austrisë, ku unë pata rastin të studioj dhe ku flitej shumë për të drejtat e njeriut. Do të thënë flitej për gjithë ato mekanizma të cilat i garantojnë këto të drejta, për institucionet e shumta ndërkombëtare, të cilat kujdesen që njerëzve t'ju respektohen këto të drejta. Kush janë të drejtat e njeriut, ose çfarë janë? Janë bërë shumë përpjekje për t'i definuar të njëjtat. Megjithatë, unë mendoj se nga definimet më të sakta do t'jenë ato të cilat i konsiderojnë këto të drejta si kusht ose një gjendje e cila njeriut, qenies njerëzore, ja mundson që të bëjë maksimumin, të jap maksimumin e tij në shoqëri. Një kusht pa të cilin ne nuk mundemi të arrijmë përmbushjen tonë personale dhe rolin apo detyrat tona në shoqëri. Ato janë pjesë e jona, ato nuk janë privilegj, ato janë të drejtat janë diçka që neve na takojnë me lindje, janë të patjetërsueshme, të pandashme dhe janë universale. Pse janë universale? Sepse na takojnë të gjithëve. Këtu unë mund të numëroj për shembull të drejtat të cilat janë numëruar fillimisht në Deklaratën Universale për të drejtat e njeriut, që është dokumenti i parë i cili në mënyrë më serioze, domethënë pas luftës së dytë botërore, e pa nevojën për një, të themi, vendosjen e një kornize për të drejtat dhe lirit themelore të njeriut, si e drejta në jetë, liria e shprehjes, liria e mendimit, e drejta e përcaktimit ose të besimit, liria e lëvizjes, e drejta e punës, e drejta e zgjidhjes, e kështu me radhë. Le të themi, domethënë se edhe të drejtat e fëmijëve nuk është se janë të ndryshme nga të drejtat e njeriut, faktikisht të drejtat e fëmijëve janë të drejtat e njeriut. Ajo që i bën më të veçanta është se shtetet kanë parë të arsyeshme që për kategori të veçanta të shoqërisë të parashohin një dokument ose më shumë dokumente ose mënyra se si mund të mbrojmë këto kategori të cilat janë më të ndjeshme dhe më të pambrojtura të shoqërisë. Dhe këtu bëjnë pjesë edhe fëmijët. Të drejtat e fëmijëve, siç thash, edhe fëmijëve u takojnë të gjitha ato të drejtat të cilat i përmenda. Megjithatë, në vitin 1989 është u paraqit nevoja për vendosjen po ashtu të një kornize ligjore për mbrojtjen e të njëjtave. Fëmijët kanë të drejtë në arsim,
kanë të drejtë në ushqim, në streh mbi kokë, kanë të drejtë në një mjedis të shëndetshëm dhe ambient të pastër, do me thënë, dhe janë edhe disa të drejtat të cilat ndoshta mund të ndalemi edhe gjatë bashkëbisedimit tonë. Besoj të kemi mundësinë më vonë t'i përmendim dhe ato një nga një. Atëherë, ajo që kuptova unë është se të gjithë, qofshin fëmijë, qofshin njerëz, gëzojmë të drejta universale, por që realisht këto të drejta cënohen. Po vazhdoj me Dragin atëherës. Dragi, ju dhe bashkëshortja juaj jeni themeluesit e organizatës më të vjetër qytetare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Do më thënë e keni themeluar këtë organizatë thuajse para 28 viteve. Si erdhi ideja për themelimin e një organizate të tillë dhe në fakt është nevoja e njëjtë sikur që ishte para 28 vitesh edhe sot që ju t'i mbroni të drejtat ose ato fëmijë të drejtat e të cilave cënohen? Много добро прашање. Значи, дали има потреба да постоиме 28 години? Може да кажеме така. Па веројатно што постоиме има потреба, иако, како што кажа мојата соговорничка, се е регулирано согласно конвенциите, законите и декларациите дека детето има права и тие треба да се почитуваат, но имаме проблем со спроведување и заштита на нивните права од страна на тие кои најмногу треба да ги применуваат, а тоа се државните институции. Ние настанавме како резултат на деца погодени од војна во поранешна Југославија, Босна и Херцеговина, стигна драматичен апел за да се помогне на децата погодени од војна и од Хрватска и од Босна и Херцеговина. И тогаш не размислувавме дека ќе се формираме како граѓанска организација, тоа беше 12 април 1992. Отидовме во македонската телевизија, Гордана беше таа што даде апел. Јас бев тој дома што чекав повици од солидарните граѓани кои сакаат да згрижат деца погодени од војна. Мојата сопруга, ние сме двајцата основачи од самиот почеток. Ни се приклучија многу хуманисти у тоа време, и Коле Ангеловски, и Драган Мјалковски, Есма Реджепова, и Миралем Зупчевиќ и други луѓе кои ни помагаа за да можеме да ги згрижиме децата погодени од војната. Во Македонија имаше околу 60.000 во еден период. Потоа организиравме дестинации во други земји, така преку нив всушност ја ширевме идејата за првата детска амбасада во светот Мегеше, која успеа во тоа време на воено лудило да помогне на илјадници деца и да ги спаси. Организиравме воздушен мост Сараево-Скопје, ги мобилизиравме државните институции да ги отворат своите капацитети за да ги згрижат децата погодени од војна, а кога видовме во еден момент дека не ќе можеме да се справиме подолгорочно, ја мобилизиравме меѓународната заедница да тие ги примат во нивните држави. Веднаш после тоа се формира СОС телефонот. Свативме дека треба да работиме и за децата во мирновременски услови. Децата се соочуваа уште тогаш со многу проблеми. Наведнувам од почетокот беа љубовни проблеми во училиште со комуникација, меѓутоа како поминуваше времето, сваќавме дека имаме се посериозна обврска да преку СОС телефонот, психолошкото советувалиште, бесплатна правна помош и нашите писмени дописи до институциите да ги мобилизираме да постапат во најдобар интерес на децата и да се во функција на децата. Тоа е всушност почетокот. Ние одговоривме и на војната криза во Косово. Се сеќам со нашите волонтери, ги посетувавме и работевме со децата погодени од војната од Косово во Бојар, Чегрене, Непроштено, Стенковец 1, Стенковец 2. И многу волонтери денеска сме во контакт со нив кои ни помогнаа. Потоа се случи конфликтот 2001. Згриживме 4 семејства од Рачинови. Ние бевме единствена граѓанска организација во која прими 4 семејства од ова наше сосед, од таа општина. За време на мигрантската криза, исто така со хуманитарната организација Легис, помагавме на мигрантите, дури заедно со нив и организиравме Македонија со љубов за Алепо и обезбедивме хуманитарна помош. Отидовме во Риханли, во малото градче на самата граница со Алепо, односно со Сирија, и таму таа помош од околу 10.000 евра им купивме облека, обувки, се што сака во градот Риханли. На тој начин можам да кажам дека всушност детската амбасада главно одговори на сите воени кризи во поранешна Југославија и Балканот, и всушност е оповена да возрастните внимаваат кога говорат со нивниот јазик,
какви пораки праќаат. Значи, треба да внимаваат околу тоа дека насилството се повеќе е присутно меѓу учениците и на улица. Зборуваме за вербално насилство, физичко насилство, зборуваме за економско насилство во последно време и за сајбер насилство. Мора да одговориме на ова заедно со институциите и ќе проговориме понатаму во текот на емисијата и за одредени форми кои се актуелни. Да. Kisha edhe një pyetje për ty, Dragi. Cilat janë rastet konkrete që qendra juaj përballet aktualisht, pra në ditët të paqes, cilat janë cënimet e të drejtave të fëmijëve aktuale apo le të quajmë moderne në shoqërinë tonë? Këtu flasim në Република на Македонија сë Veriut. Да, имаме проблем со неевидентирани деца во извод на матична книга на родени. Мојата соговорничка знае дека не може ни едно право да се почитува ако детето не постои во извод од матична книга на родените. Тоа е всушност невидливо за државата, би рекол фантом, и со тоа дете може да биде грабнато, киднапирано, изведено преку граници и никој да не знае каде се наоѓа. Според официјалните бројки на Министерството за труд и социјална политика, пред неколку години излегува со податок дека се околу 330 деца. Ние сметаме дека бројката е 1:5 најмалку, затоа што тука има потешкоти и околу обезбедување на евиденција. Потоа имаме проблем со вклучување на децата во образованието, иако основното образование е задолжително и средното исто така. Ние ги испуштаме првите 6 години на децата поради социоекономска обесправеност и дискриминација. Имено многу деца не можат да одат во градинка, да стекнат одредени животни вештини, бидејќи градинката не е само згрижување, туку и воспитание и образование, нема доволно капацитети и тие деца можете да ги видите на улица, дали питачат, дали работат или едноставно се принудени на тешка физичка работа. Иако Македонија под наше силно застапување и лобирање 2000-та година и ратификуваше меѓународната конвенција за најлошите форми на злоупотреба на детскиот труд 182, многу малку обрна внимание на оваа меѓународна конвенција. Конвенцијата за правата на детето е, би рекол, меѓународен инструмент кој е дури поважен и од самите закони кои се поврзани со заштита на децата. Ги подсетуваме постојано, еве, токму за 30 годишнината од формирањето на конвенцијата во Македонската академија на науките имав едно излагање каде што посочив со кои се проблеми се среќаваат децата. Одземено право да остварува контакт со родителите, значи родителско отуѓување или отуѓување на детето од родителот, поради законски потешкоти во Законот за семејство за невозможност да оствари подеднакво родителство со двата родители после развод, и административно-бирократски потешкоти околу главен родител и спореден родител. Потоа, иако до Комитетот за правата на детето редовно доставуваме извештај за состојбата со правата на детето преку Македонската коалиција за правата на детето, како алтернативен извештај или извештај во сенка, од таму стигаат препораки дека детето треба да си ги знае биолошките родители, а Законот за семејство член 123а ја гарантира анонимноста и тајноста на родителот кој се откажа од детето и на тој начин му штети на детето да воспостави било каква комуникација со целото пошироко семејство, со полубраќа и полусестри, со опасност да евентуално стапи во инцест врска со некој од своите најблиски роднини. И сметаме дека ова не е коректно. Спомена мојата соговорничка правото на живот, загадувањето на животната средина и воздухот се алармантни и нас не мобилизираат и загрижуваат многу овие податоци дека секое второ дете боледува од респираторни проблеми, дека Скопје, Гостивар, Тичево, Битола и други градови се на високи, на топ 10 меѓу најзагадените градови во светот и дека нема позитивна регулатива која ќе ги санкционира најголемите загадувачи. Дозволените PM2,5 и PM10 кои директно ги атакуваат дишните патишта на децата се со висока канцерогена доза и на овој начин го загрозуваат и со устава за гарантирано право на живот и здрава животна средина. Има многу предизвици со кои се соочуваме, но како ќе тече емисијата, јас така ќе ви ги реферирам од аспект на тоа што е проблем, кој сме го детектирале, како планираме да се реши и со кого планираме да го решиме.